салом алейк бародарои азиз. имрӯз рафтем тарафи боло, тарафи вахиёи боло. бовар кунӣ тарафода мераи на бу на овоз, ягон чи нест, фақат ҳамин хингову хати суҳбат мекунӣ, мераи овози хингову хати. дар як рӯз мумкин ки як мошин бирава ё ки не. дар ин раҳо пиёда офарин ба мардуми вахиёи боло. дарёи хингов и қатозае ки ана ҳам дурунша мебинӣ, ҳам таги тагша мебинӣ. не ки мегӯянд моҳӣ нест. мо ҳамҷа фикр кардем ки наход ки моҳӣ набоша. бародаро, шумо чӣ мегӣ ки ҳамин ови хингода моҳӣ нест? бисёриҳо мегӯянд ки моҳӣ рафтагиай, хинак шудагиай, моҳӣ рафтагиай. агар айхинаки моҳӣ мерафт дар ҳамун Россия яха шикоф мекунанд, моҳӣ мегиранд. наход ки моҳӣ айхинаки битарсад. чӣ ба хинак кард мо нарафтем айҷо? фикр кардастам ки биёем як 60 парто чӣ мешуда боша? имкон дорад ки моҳӣ бигирем. фикр мекунам он хел ки гулмоҳиҷа бисёр ай, гулмоҳӣ бисёр моҳӣ доно ай. дар хишникҳо дохил мешавад, устхоро дохил мешавад, дигар моҳиёро мехӯрад. барои ҳамин бисёр доно ай. қапидани моҳӣ, гулмоҳӣ бисёр қинай. ором истода мепартовӣ, 60 мегирӣ, ба тур ҳам баъзан мегирӣ. ушам ба 60 вақте мегирӣ ки ов камтар хира боша, яъне хокуворанг боша, баъд ба 60 мегирӣ. ва ин хел ови софда ягон ҷо ба ҷо мешаҳӣ, оҳиста ягон ҷо наҷанба, баъд мумкин ки бигирӣ. мо ҳам фикр кардастам ки ҳамин ов соф шудагиай, барои ҳамин моҳӣ ҳаста гирифтанаш қин. мегӯям 60 бигирем, биёрем, партоем ҳаминҷо беста. як мебинем, яке мешава, гуфта намешава. ҳамҷа ҷои хубае барои моҳӣ гирӣ. ов бисёр қарорай, чиқрай, гирдов дора. ҳаминҷо омада моҳӣ гирифтан дар кор. афсус ки мототсикл барфда намерава. як квадроцикл бигирем, хубтар ай мотоцикла. квадроцикл бисёр ҷоҳода мерава. барои 4 баллон дора. агар 4 баллонаш кор куна, бои тамоман хуб ай. баллони паҳман, баллони паҳм бисёр хуб мерава. хай пробӣ мекунем, ба мотоцикл ҳам меоем. ба ҳамин қарибиёро биёем, айҷо тараф пиёда. лави об барф кам дора. ягон 70 сантиметр мумкин бошад барф. ҳам хеле фикр дорем бачаҳо, ак насиб боша, ҳаво якам бикшоя, меоем ҳаракат мекунем, мебинем. дурӯға ё ки ростай моҳӣ мерава. дар вақти ов хокова шид, гулмоҳӣ бисёр моҳии тоза ай. дар ови хокова, дар ови тира намегардад. барои ҳамин вақте ки ов хокова шид, мерава боло, дар сарчишмаҳо, дар чишмаҳо тақсим мешаванд, барои тухмгузорӣ мераванд. тухмошна гуфтем ки вақте ки баҳор меоянд, баҳор пайдо мешаванд, бигем меоянд не. хай ҳозираша бигем ки меоянд, барои намедонем ки рафтагиям. меоянд гулмоҳиҳо вақте ки ов баҳор ов дарё мешаванд, ов хокова мешавад, тира мешавад. ов тира кишед, мераванд боло сарчишмаҳо. дар сарчишмаҳо тақсим мешаванд барои гузоштани тухм. дар сарчишмаҳо тухма мегузоранд, насла мепартоянд, то тухмшо буд мешава ки тухмкунӣ, сезони тухмкунишо буд мешава ки ов ҳам софранг мешава. сел дигар надора, тобистон мешава, баргашта даруни ови калон меоянд. инша
در حقیقت میدونیم که همین خیلی میان در اوی کلان در اوی کلان میگردن. یک زمستان میگن که میروند امکان نداره، باوری ندارم. ایره میبینیم با میگیم که میروند یا که میشن. همین خیلی پیاده اومدیم در دروازه جماعت وحدت رسیدیم. ای طرف جماعت وحدت اومدیم، ای دروازه میگذاریم. ای طرف اطرافی جماعت سنگوار سر میشوه. این بیرق تاجیکستان و دروازه جماعت وحدت. انا همین دروازه جماعت وحدت، جماعت دهاتی وحدت. این همین سال آباد کردن. اومدیم در همه گردش. وقتی ایس رفتم ای طرف گردش برکشا گفتنی آدم ایغا بود. ای طرف می اومد ما ایس رفتیم. سگو پیش سگو را دیدن ترسیدن. دیدیم که سگو یک ایستادن نگاه کردن اون طرف بگشتن ما را نگاه کردن. گفتم چیزی هست، کسی هست؟ یا اون گرگه یا اون خوبه است دیدن. دیدیم سگو را خپیدیم که برکشا بود است. برکشا میگه ترسیدیم. گفتیم گرگن چیان؟ خیر حرکت داریم به پیش. در پیش کوپروکی پول آبی رگنوه که در حالت صدموی قرار دارد. این نشانش کوپروک در حالت صدموی قرار دارد. در این نشانه ننویسی که کوپروک در حالت صدموی قرار دارد. معلومه که کوپروک در حالت صدموی قرار دارد. برای که خودی نشانه هم در حالت صدموی قرار دارد. بازور ایستادگی. حالا باشد رسیدیم برادرها در جایی که در جای مخصوم گفتن آدم. انا همیشه وقتی که این کوپروک این پول نبود همیشه گذرگاه بود. جای گذر داشتن در همیشه. انا همیشه در جای گذر داشتن برای آوا گذشتن. همیشه هم راه دگیه راه قدیمه. در همین راه قدیمه فضایل مخصوم گفتنی آدم. و ضرور نمیدونم باز ما چی بگویم چی بگویم. قصه ماندگی در ما که هر کسی که با چای یا شکر بعدی سرشوی رسید دیگر ما ای قصه ها دورتر شدیم که در هر کجا هر خیلی قصه ها بودن آهسته آهسته فراموش کرده میریم. همین خیلی این بگفتیم ما هم خیلی میشوه چون که میره در روسیه جوان بینی دیگر خیلی میشوه، دیگر طرف ها حرکت میکنی. یه هم خوبه که ما خاطر رسان کنیم. هنه در همینجا ولی او روسا نوم شام میدونیستیم فراموش کردیم. ولی میپرسیم ای مردم در برای قصهش باز یک تا نوارچه میکنیم. زایل مخصوم گفتنی آدم وقتی جنگ میکنن همینجا در همینجا زایل مخصوم میمونه. او روس اینجا میایه تیر میپرنه. زایل مخصوم دیگه جواب نمیده، تیر دیگه نمیپرنه. فکر میکنن که تیراش خلاص شدگیان. میره و کیف زایل مخصوم ایستادگی پس هم شوخته پیرود میکنه جوابش میده میگه مکسیم خراش یا مقصدش که مکسیم خراشی یا که گپ نیست در خود گفته مکسیم تو خوبی دیلیوی میکرد یا که میگفت که مکسیم خراش یعنی روسا هم خیلی با لحجه که گپ زدن میگن که خراش یعنی بس یا که هم خیلی گفتگیه که مکسیم خراش مکسیم همونجا ایستادگی استیسا و پیش میره میگه که برام خریدتا بزمش گفته یا که بقبمش بگیرمش یکان چی که مکسیم کمونه میگیره یه تیر در پیشونیش میره با صحرا. انا هجره گذاری مکسیم خراش میگن. این پولم در حالت صدمه قرار دادنش روی دریای رگنام نیست، روی دریای چگل داره. کی دریای چگل داره یکان 20 مرتبه حاضر یا زیادتر یا 20 مرتبه دریای رگنام کمتره نه که در وقت سیل اومدن خطرناکتره. باز در برابر همین
оби Рагнов 20 маротиба хатарноктар аст. ҳана ҳамбари поёнда як булдозере ки ҳами дарёчагил дара бурда буд белша ёфтем. ҳозир барфая ки намебинем насибай баҳор агар имкон шид мере нишон метиҳем белш тоқа мондагиай боқӣ мондашташ нест. Як булдозери калони ҳами ҷамоати ҳатто ҳами района ёрдам мекардаги кор мекардаги чандин сари сол инҷа кор кард. Як шаб ҳамин дарёча бурдаш. ҳамон рӯз дигар шаб омадем ҳаминҷа ҳамаи ҳаминҷа пур буд. ҳаминҷае ки мебинӣ дарёи Рагнов ҳаминҷа маҳкам шудаги дарёи Рагнов қарор буд. саҳар омадем ҳамита қароре буд ки мегӯ ки намерава айҷа рехтан баъд оҳиста хурд рафт. як кӯпре ки дар ҳолати садамаи қарор дошта 10 тон максимум рӯи 5 километр не ки ба болои 15 тон бор қатӣ мегзара кам аст. кам аз худаш 10 тон дигар агар боша 25 тон мегзара мерава. худованд ин кӯпре ки ҳеҷ вақт вайрон накунад. лекин эҳтиётам бисёр чи хуб аст. бародаро дар ахири навор гап задем. мақсади рафтани имрӯзаи мо фақат ба хотири саго будан. сагоро бурдем як тамошо дорондем ки ё бояд ҳар рӯз раҳ кардан ҳар рӯз ҳаракат кардан ки ҷону қувватшон ҷобаҷо шава. ҳақ дорем барои гаштан. баъд дар хона мирғ надорем, гӯспанд биз надорем, як гӯва гӯсала дорем. тамом бояд мо мирғи бизу гӯспанд дошта бошем ки саго мирғи бизу гӯспанду дигар чизоро бишносанд. гам натиҳанд. агар нашносанд вақте калон шудан дидан ҳатман мехӯранд шон. барои ҳамин кам кам мебандем шу боз баъд бурда дар пеши бизу мирғои ҳамсоя шиносиша кардан дар кор ки бояд ҳамсояро нахӯранд. ин бародаро дар ҳаминҷа як нишонаи хубе дидагиам. ҳаминҷа ҳар вақт ки мегзарам ҳаминро тамошо мекунам. ин бародаро ана ҳаминҷа ҳар дафъа мегзарам ҳаминро тамошо мекунам. ида агар нигоҳ кунӣ ҳарф ба ҳарф дақиқ тақиқ навиштагӣ аст. монанди навиштагиёсте ки аллоҳ бузург навиштагӣ боша. аллоҳ дидесте ки дар байнаш ва дар сари ин шохс ҳатто сангам ҳаст. ҷои ташдиди дигар нишонаҳош. вақте ки мегзарам ҳаминҷа як нигаҳ мекунам. ҳамин камбудаш ҳамия ки мисол мисле ки сурат гирифтан ё ки навор гирифтан қафош фон дора фон надора. ҳамаш як намудай. мумкин ки дар камера дёр наея ҳаракат мекунем ки бинеш не ки ба чашм бисёр дёрай. бародари азиз мо ҳам қариб мадем. ягон 2-3 километр дига мондагиа то хонара. бо шумо хайри хуш кунем. аз ин ки наворҳои моро тамошо мекунед зинда боше. бисёр мамнунем бародари азиз. хушбахтем ки шумо бо моем мо бо шумоем. бале як чизи дигар дар ахир гум бародаро касе ки дар наворҳои мо дизлайк мемона илтимос барои чишам нависта дар зери навор бисёр хуб мешава. мо хафа нестем. раҳмати калон мегем зинда бошанд. ҳар касе ки айби моро дар навор меояд ин боиси фоидаи мо боиси пешравии мо мешава. айба ки ёфти айба бугф ҳамин хел иродам аз ирод гирифтан то мо хафа намешем. лекин чап ростша нигоҳ кунед ки ҳамин хела ки айрӯи бадӣ набоша. бигӣ ки масалан фалон фалон фалон. мо бародаро хафа намешем. зинда боше. ҳастанд бародаро ки менависанд ҳақиқатан не мо хафа не мо баръакс раҳмати калон мегем бародаро ки хатоёи моро меган. шумо ҳам бигӣ пеша дизлайк мондан ҳатто дизлайк ҳам монде бинависе ки ман барои ҳамин қадар дизлайк мондам ки мо ҳамон хатоёро дигар такрор накунем. чӣ хеле бародари азиз беҳтарин кор мешава. хайр бародари азиз дар амони аллоҳ бошед. то боздид нарчилик бари боло.